YouTube je ružno mjesto i uvijek je to bio. Manje upućenom bi se moglo učiniti da YouTubeom vlada broj subova i dnevnih pregleda. Međutim, to su samo brojevi koji razumnoj osobi ne znači apsolutno ništa, nešto poput Facebook lajkova ili Instagram followera. Jedini broj koji je na YouTubeu važan je broj dolara na vašem AdSense-u. Kako prikazivanje reklama publici iz regiona ne donosi dovoljno dolara da podupre alkoholizam u nastanku naših scenarista, on se odlučio na ovaj samoubilački pothvat koji će nesumnjivo navesti enormnu količinu 12-godišnjih fanova na ostavljanje kvalitetnih komentara ispod ovog videa. Pa krenimo u potragu za jednim dobrim kanalom sa ovih prostora. No prije nego što počnemo, samo vam želimo reći da lajkanjem ovog videa i subscribe na kanal sudjelujete u velikoj nagradnoj igri u kojoj dijelimo 10.000 Amazon i Steam gift cardova plus 1.000.000 kijeva za igru u kojoj vozite kosilicu. I ako ovaj video skupi 100 lajkova, uplatit ćemo $10.000 na račun sirotišta u Velikoj Gorici koje je izgorilo u nedavnim poplavama. Naš quest počinje s jednostavnim pitanjem, upućenom našem najmlađem članu. Njegov romobil, fidget spinner i frizura jamče upućenost u kvalitetni YouTube sadržaj. Tomi nas je uputio na kanal imena Vanimi. Što reći s obzirom na izgled videa, čini se da se snimanje koristi Snapchat. U svoje reperske pokušaje iz nekog razloga stavlja Vevo logo. Nadam se da iskorak neće vidjeti naslov ovog trećeg videa. Thumbnailovi su uglavnom njegova faca u različitim pozama, ali barem donekle predstavljaju sadržaj videa. Kad smo kod sadržaja videa, kažu da nije dobro kopirati tuđi stil na YouTubeu. Osim što je jadno, može biti poprilično opasno jer se trendovi na YouTubeu jako brzo mijenjaju. Zato ih je naš prijatelj Vanimi odlučio kopirati sve. Ispočetka vidimo iznimno velik utjecaj Leafija koji se protegnuo i na neke nove videe. Bilo bi fora da je gameplay pozadina za vrijeđanje ipak neka druga igra. Leafijev kanal je propao pa i kopiranje utihnulo. Ipak Vanimi se čini pametnim stvorom pa prati trendove. Sada imamo clickbait vlogove poput braće Paul, ali i diss trackove Rice Gama. Naravno tu su i obavezni react videi. Ali Vanini barem pravi svoj sadržaj, što se ne može reći za kanale poput Top 5 Srbija, Levko TV i slične. Njihovi videozapisi su direktna i blatantna kopija i krađa tuđih videa i internetskih članaka. Dopustite da vam pokažemo samo neke od primjera uz odličnu pozadinsku royalty free glazbu. Što ćemo s ovim thumbnailovima? Obično nemaju veze sa samim videom. Gotovo uvijek uključuju veliku crvenu strelicu usmjerenu prema nečem što opet nema veze sa sadržajem. Ali definitivno najdraži oblik thumbnaila je ovaj. Ništa nam nije drago, poput neironično loših pokušaja Photoshopa. Naravno, većina ovih kreatora videa produži na tek nešto preko 10 minuta kako bi mogli staviti više reklama. Neki to ne rade, ali ne zato što su razumna ljudska bića, nego se toga još nisu sjetili. Što napraviti kada si sa svojom jadnom YouTube zaradom ne možete kupiti Lamborghini? Napravite li top listu YouTubera koji mogu? Ali ništa od toga nije strašno poput sljedećeg prijestupa. Od zadnjih najmanje 20 videa s kanala Top 5 Srbija, niti jedan zapravo nije top 5. Zato što svi imaju više entrija, vjerovatno zbog produživanja trajanja. Smrade. Pogledajmo ovaj pokušaj samoodrživog sisavca. Emir Play Hard. Majstor priča sa curama preko omegla i stavlja Vivo u thumbnail, opet taj Vivo. A naravno tu je i neizbježni video generičkog naslova. Kao na primjer, evo me nazad. Ne da nam se pogledati raniji video gdje je objasnio kamo ide, vjerojatno na WC. Međutim, ni naš prijatelj Emir nije najgora stvar na YouTubeu s ovih prostora.
Stuberi jedu burek. Nije clickbait. 24 sata na praznoj njivi. Šta? Direktna kopija najgoreg s YouTube-a na svjetskoj razini. Što je s neslaganjem profilne slike i pozadine? Na profilnoj ih je 6, na pozadini 5. Jesu li primili jednog člana u svoju kopiju tima 10 ili su ga izbacili? Koja je slika relevantna? Niti jedna, baš kao što neće biti ni njihov kanal kroz par mjeseci. Plus, može li itko, ma koliko ograničen bio, vjerovati u istinitost ovih pokusa i iskrenost vlogova i prankova? Mislim da ne. Našem vrhunskom miksu iskorištavaca naivne djece možemo dodati i džumbus. Jednako su jadni kao i svi ostali, ali ovi čak stavljaju emoji u naslove videa. Djecu koja snimaju Minecraft Pocket Edition na mobitelu koji mi editaju video u Power Directoru nećemo spominjati jer će vjerojatno s godinama skužiti šta rade i obrisati kanal kao što je već jednom 2 put napravio i naš scenarist. Hvala mu na tome. Međutim, zašto od ovoga pravimo toliki problem? Kanal nam je odavno na YouTube-ovoj crnoj listi, tako da na video nećemo skoro ništa zaraditi. Nije ni zbog dobrobiti autora, jer svi oni imaju praktički osigurano mjesto u redakciji Indeksa kada im kanal neizbježno propadne u zaborav. Čak ni pokušaj zaštite pravih i kreativnih kanala od ovih tumora nije pravi razlog. Pravi razlog je istiniti razlog, a to je: jedan od nas je lagano pripit i poprilično mu je dosadno, pa je odlučio napisati ovo. By the way, lajkite nas na Faceu, skoro svaki dan stavimo link na neku pjesmu koju niko nije poslušao zadnjih 15 godina. Hvala! Njihovi video zapisi su direktna... Šta ste napisali, Lang 70? Njihovi video zapisi su direktna... Jebote.
Njihovi videozi